Yang dihormati, yang berhormat Tuan Haji Muhammad Yusra bin Ismail, Adun Kawasan Senggara. Tuan-tuan, bagi sedikit tepukan yang kedua kepada yang berhormat Tuan Haji Muhammad Yusra Ismail, Adun Kawasan Senggara. Kepada tim pejabat daerah keseluruhan, JKM, ketua kampung, Sabda, ketua masyarakat, semuanya ada di sini. Salam sejahtera, salam maju Johor. Tuan-tuan, saya ambil kesempatan untuk menyampaikan beberapa perkara untuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Penyampaian bantuan kasih dulu kepada warga emas ada selama 3,310 orang warga emas yang akan menerima kepada mereka ini. Tuan-tuan, untuk warga yang telah menerima dan namanya berapa dalam senarai yang dikeluarkan ada 1 dan 14 perdana. Hari ini tuan-tuan, semua bantuan kasih ini transport mereka yang patut diumumkan oleh Yang Berhormat Datuk Menteri Besar pada sidang Dewan yang baru yang berakhir pada 7 Mei hari itu. Hari ini baru 26 Mei. Jadi mengambil keputusan dengan bajet 138 juta untuk memberi manfaat kepada lebih daripada 600,000 bangsa Johor. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih atas kehadiran. Kita memang sepatutnya memulakannya pada jam 9.30. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju. Cukup tuan-tuan, itu saja daripada saya. Terima kasih. Inisiatif yang diberikan itu dalam kotak siapa yang ikut saya ni. tolak dan sedikit kursi sampai nanti tak yang lebih lukasan yang usul untuk boleh tuan-tuan yang dah yang berdiri berada di belakang. Saya akan bagi kepada yang berdiri. Kampung minta bantu yang duduk saja kita bagi tahu. Tolong kursinya tolak ke depan. Sini Don Pulais Batam. Tukar ni. Ambil sana je. Terbaik lah. Maju Johor. Okey, terima kasih. Mak punya dia. Jamin.